Hurrengoko taldea, izango da Asturias, Lugoneseko deitzen den agrupación folclórica La Sidrina. Hau da, honek 40 urte daraz sortu danik ona. Eurek ibili dire dantzan Asturiasetik, Asturias kanpotik be bai, da Europatik eta Marruekosen be egona dira. Orduen, da, agustuen amaieran, eiten deurie, amaierarantza, eiten deurie festival internazional bat, eta, munduko tal desberdinak etorten dire. Eta aurkezpena hau egin da gero, hemen datoz ja, eta ongi etorriak Igorrera, bienvenidos a Igorre, agrupación folclórica La Sidrina, Lugones, Asturias. Vamos a empezar con la banda de gaitas con el Pasacalles El Charrero.